सकाळी 6:40 वरांचेर पणजे मिरामार सावन आयर्नमॅन 70.3 सर्तीक सुरवात जाली। ह्या सर्तीत भाजपाचे खासदार तेजस्वी सूर्या वांटेकार जाल्यात। सायकलिंग, पेवप तशेंच धांवप अश्यो विविध सर्ती आयोजीत केल्यात। आयर्नमॅन 70.3 सर्तीत वांटो घेवप्यांक 1.9 किलोमीटर उक्त्या दर्यांत पेंवप, 90 किलोमीटर सायकलिंग आणि 21 किलोमीटर धांवप अशें अंतर निर्धारीत 8.5 वरांत पुराय करचे पडटले। सर्ती खातीर वट्ट 700 स्वयंसेवक, 8 मजत केंद्रां आणि एई सुसज्ज वैजकी केंद्र आसा। आयर्नमॅन 70.3 ही सायकलिंग सर्त गोंयांत आयोजीत केल्ल्यान तेजस्वी सूर्या हाणें गोंय सरकाराचे आनी खासा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले। ह्या सर्तीक लागून पर्यटनाक उर्बा मेळटली। ह्या सर्तीत 1400 सर्तकांनी विविध सर्तींनी वांटो घेतला। तेजस्वी सूर्या अशें खुबशे हेजे बद्दल उलयला आनी तेणें अशें सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में फिट इंडिया एक स्लोगन नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। एंड गोवा, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इयर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अ यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, has emerged as a sporting adventure hub in the country, and Ironman is a very respected international competition. More than 1,500 participants from 33 countries have come to Goa to participate in this program. It promotes fitness, it promotes a better healthy lifestyle. So I want to thank on behalf of all the organizers, on behalf of the participants, and especially on behalf of Young India, I want to thank Dr. Pramod Sawant ji for facilitating and supporting this event in an unprecedented manner. Without the support of the state, the program couldn't be this successful. I hope that events like this will promote fitness, will promote better lifestyle among young people, and promote the message of Young India. Thank you.